Kimsa punchawniyuq febrero killam, Tribunal Constitucional Pleno Huñunakuypi tantiamunqa, tawa inconstitucionalidad mañakuykunamanta. Poder Ejecutivo mañakusqankunata, kimsa chunka hukniyuq waranja pusaq chunka kimsayuq yupaychasqa leypa contrampi. Chay leywanmi kamachinku, Oficina de Normalización Previsional ONP wasi, pensionasqakunaman qullqi hupunanpaq. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma niramun, kay miércoles Huylurchaw punchaw, iskun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyaypacha audiencia hallarinanpaq. Chaypim Ejecutivo hinallataq Legislativo wasikunapa abogadonkunapa rimasqanta uyarinhaku. Kay inconstitucionalidad mañakuykunamantam riqsichinqa Magistrado José Luis Ardón de Taboada. Hina hipallantam magistradokuna uyarinhaku kimsa inconstitucionalidad mañakuykunatawan.